Hristos vaskrse iz mrtvih. Za vaskršnjom trpezom brat i 6 sestara, njihova majka Milica sa Kosova i otac sveštenik Željan. U goste su im stigli baka, djed i tetka iz Srebrenice. Okupila se sveštenička porodica Savić u Vrućici kod Teslića da proslavi najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Kažu, lijepo je u toplini porodičnog doma, ali ipak najvažnije je ono liturgijsko proslavljanje Vaskrsa. Tata služi ponoćnu liturgiju, idemo na liturgiju, posle liturgije dođemo kući, malo se odmorimo, doručkujemo i ostatak dana provedemo fino. A dok njihov otac služi liturgiju, 5 sestara Savić pjeva u crkvenom horu. Anđelskim glasom miluju srca ljudi. Tako je bilo i sinoć, tačno u ponoć, na svetoj liturgiji u Vručičkoj crkvi. Pjevanju ih je sa ljubavlju naučila majka Milica. Bog im je stvarno dao taj talent, od rođenja su u crkvi. Pa oduševljeni su, zato što su eto mali, pa sve znaju što kažu i na pamet. Dok nisu znali da čitaju, oni su znali liturgiju na pamet. Velika porodica je moj dar od Boga, priča sveštenik Željan koji je u službi već 15 godina. Bogosluženje crkve, što i suština kaže, uvijek pada na svešteničku porodicu, a Željan je na službi 11 godina bio u 2 parohije u Crnoj Gori. Sada je u Tesliću već 4. godinu sa svojom porodicom. Supruga Milica i 7 djece. Najstarija Marija, Hristina, Irina, Atanasija, Katarina, Vid i Vasilisa. Uglavnom svi nose svetiteljska imena. Evo, Atanasij je danas imendan, jer Atanasis je besmrtnost, a vaskrsenje je upravo to. I na Vaskrs Savići iz Teslića šalju važnu poruku. Budimo narod Božiji, a to možemo samo kroz svete tajne i svete vrline. Dodaju, svako domaćinstvo bi trebalo da bude jedna mala crkva. I svi običaji imaju smisla samo ako su povezani sa Bogom i začinjeni molitvom.